Trenutno je s nama Dora Mišković, hrvatska juniorska reprezentativka. Imaš tek 15 godina, a već igraš profesionalni turnir nagradnog fonda $40.000. Kakvi su dojmovi? Pa, dojmovi su jako dobri. Hvala HTS-u na pozivnici. Dobro sam igrala i zadovoljna sam kako sam igrala i sama pojela što sam ovdje wow nekako. Imam osjećaj kao spadam tu i stvarno se osjećam jako dobro. Odlično. A prošle godine ITF je objavio da si osvojila najviše turnira u konkurenciji parova, čak 8 turnira sa 8 različitih partnerica. Da li više voliš igrati pojedinačno ili parove? Pa, parovi su mi možda malo zabavniji jer igramo dvoje nas je i nije toliko stresno, ali kada se u singlu napravi neki uspjeh, to je malo bolje, ali da, parovi su možda malo zabavniji. Evo, na ovom turniru nastupaš još u konkurenciji parova sa prijateljicom Rijom Derniković. Kakva su očekivanja u parovima? Pa igramo protiv trećih nositeljica, pa mislim normalno da želim pobijediti i nadam se da ćemo igrati jako dobro i da ću sve od sebe i nadajmo se da ćemo dobiti. Evo, želimo ti puno sreće, ali Dora, ideš još u prvi srednji. Kako uspješ uskladiti tenis i školu? Pa, pošto idem u privatnu sportsku, imamo samo 4 sata na dan, tako da i stignem trenirati ujutro i popodne. Pa, da, uspijemo sve uskladiti. Super, hvala. Hvala.